Allo, mbocha beno betke solo la abanzonzoli ya kaka na ndinga bet mosi muzolve kutubi yao na Lumputu mais avant betke kote na kacha yao betu wente témoin mokungu ya Kilombo. Vous avez ce message déjà même yao avec $32 million. Play the new Lotto. Ben le vukir mon mo changer de kaka yao ko betku weni amboto. Mocha beno ba en maguzo abosha ku cuisine singi ai betke solo kana ndinga betwa betke Lumputu na kibendi kaka. Donc betu wente tunga mokungu ya Kilombo. Donc peut-être moi ngol na sukia. Bon, je crois qu'il y a déjà connecté. Donc tatete. Bon, voilà. Peut-être que vous êtes moi mokungu ya Kilombo. Mocha beno mambo ya kuba. Bon. On a sosaje moi mokungu yango ya Kilombo. Bon, ya côté de laquelle. Bon, voilà. On va mettre ça tout marqué. On a bien manifesté. Et puis, puisque ça marqué. Merlemba, Bukage,
Bon, Mbocha Beno, Bain Mokuzo Bweso, Betwa Betete na Suka, na kusolo la na Beno, Betme Banda, Mwanzo Nzoli ai na Mukungu ya Kilombo, Baina Nyonso kuyonza maka, Bakuzwaka, Bakutambulaka, Mpeve ya Longo, Kilombo ina ya Pentecote, ina Biblia, kina kutuba, Beto Zabate Biblia kele ya Beto, Mindele me baka yao wamesala na mayele ya bao na usosa kutula yisu ya luvunu ya mundele bitazabati yisu ya mundele ikeleve ba mama atata na mama beno zaba yao samuti ba Kongo ke kuikraka na tata nzambi mpeve ya longo kele iki mpeve ya longo ina yake kuza kukota na kati ya nge meso me kuzibuka ngebe kutala makedika ngebe kusola nzila mosi nzila ya tata nzambi ngeke kusola nzile ya kusala bobote yake ni mutindo ina mpeve ya longo ke kufungula meso na badiambu nyonso yake ni mutindo ina amba tata na mama makila mabembo tiange ina mpeve ya longo ke kuza kukota na kati ya muntu yake na kufungula muntu na muntu kutala makedika muntu ke kutala nzile ya mbote nzile ya imbi muntu ke kutala nzile ya nungunu nzile ya kukota na bamfito koso yakele ni mutindo ina mpeve ya longo tangu yake kuza kukota na kati ya nge na kukuza kutula lulendo ya tata nzambi lulendo ya tata nzambi kele tete hiki uzitisa nzambi mutindo mfumu ya longo kusalila mambo ya yandi kusalila misiku ya yandi kuzitisa muntu ina animo kujirika na kifua nini ya yandi menu kwa yaba tata namba mpeve ya longo kuza kuwangula tombe tombo ina ba kuza kutisa beno na kati mpeve ya longo kuza kuwangula ya kila kisha beno cho jambo ya ivanaka ni mutindu yaye yakini mutindu ina batata na mama mambo ya bantoto ya kunwalinda bantoto ya Kongo nani wali kunwalinda bantoto ya Kongo kuna beto nyonso vandaka na kati ya tombe ina beto nyonso vandaka kuna na kati ya tombe ina na jambo ya bantoto ya bakongo beto anu kanisa ti baina bantu na katika kana na babwale ya kaka ina mindele ya bantu ya Pompidou kuna kutula na Zulu kuna vanaka ba mpangi ya beto baba naka batata ya beto baba naka ba mama ya beto abao na kuvana makanda ya beto asiki mpia batata na mama ni kuna ina tata nzambi mekutala bidilu ya dikande ya yandi manyongo ya dikande ya yandi kukwamisa ya dikande ya yandi yani mekuza kuzanguna ndinga ya yandi kutuba TV ntangu mekulunga na kubasisa bantu ya munu na kati ya mpasi ya mutindu ya nikuwa batata na mba nikuna bakuza kulagisa mambo ya bantoto ya bakongo kunuanina bantoto ya bakongo kunuanina bantu ya bakongo kunuanina bimvwama ya bakongo ina kele mpeve ya longo beno kikanisa ti mpeve ya longo ina beno kikuyamba yake kulakisa beno kunata beno kitezo ya kaka ina ni mpeve ya longo mekwiza kukota na kati ya bantu ya yandi baina bame kutuba baina nyonso kuyonza maka na kilumbu ina ya Pentecote bakutambulaka mpeve ya longo bakutambulaka mpeve ya longo tata nzambe kuza kukota na bao na kufungula bao meso mekuza kutula tia ya yandi mingi na kati ya bakongo ke ya kuyonza mave samba kutambula mpeve ya longo batata na bao mamu mekube ya kukuba mingi ke ya kuyonza mave na kutambula mpeve ya longo mpeve ya longo ina kuza kukota depuis ntama na batata Jean Félix Tikaya
ya kuza kukota depuis ntama na kati ya bao ni kuna beto kona kubasadia kabeno bizizi ya tata Jean Félix Tikaya yele bani kunwani na bantoto ya bakongo ha muke bula yao epi muke kanga kidumudumu yae samu ya kupesa kaka beto bweso na kubula yao samu epi betki kukanga kidumudumu yae batata na mama benga na bakula ve baina kutambulaka mbaku yonza maka kilumbu ya Pentecote bakutambulaka mbeve ya longo bakongo mingi ketete ya bakele ya kuyonza mave bakele ya kukuba mave na kutambula mpeve yae ni na kele bweso ya bao luzingo ya bao nungunu ya bao na kati ben makuwa na batata na mama donc muke kuvutula yao kaka na manima muke kubalula yao mutindu yai muke kubula yao muke kutula kaka ndinga yawa bengila mutula mwandinga yawa. On va demander à chaque pays ou au groupe de pays dans le cadre de l'Union française que préconisait De Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va demander à chaque pays ou au groupe de pays d'être représenté à l'Assemblée nationale française. En 1946, donc au sortir de la guerre, la France propose donc à ses colonies de se gérer, enfin, d'avoir la possibilité d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale. Le système du double collège va être le compromis politique trouvé pour le début d'ouverture de droits politiques dans les colonies, c'est-à-dire un premier collège réservé aux Européens, un deuxième collège pour les Africains. Et la cartographie fait qu'on a une surreprésentation des intérêts coloniaux par rapport aux populations africaines. Les quotas qu'on avait accordés à l'Afrique noire, c'était 85 députés répartis. Et au début, le Gabon et le Moyen Congo n'avaient qu'un seul député, c'est Tikaya. Les autres qui avaient, parce qu'il fallait atteindre le chiffre au moins d'1 million. Or, ici, il n'y avait pas 1 million. Au Gabon, s'il n'y a pas 1 million, on a dit, bon, vous avez seul député. Premier discours de Jean-Félix Tikaya à l'Assemblée nationale. Il dure que quelques secondes. Il ne dure que quelques secondes. À l'Assemblée nationale, il est là dans toutes les archives. Les députés se succèdent avant lui, ceux du premier collège. Et blancs pour aller vite, ceux qui ne sont pas colonisés. C'est pas un regard racial ou raciste, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ils font l'éloge de la République, ils font l'éloge de la liberté. Devant des colonisés qui écoutent avec une attention particulière l'éloge de toutes ces valeurs. Mais ils sont assis tous ensemble, dans un endroit dit, mais au sein de l'hémicycle, dans statut deuxième collège, colonisé, vu comme indigène, ceci et cela. Monsieur Félix Tikaya, Jean, à vous la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les députés, rendez-nous notaires et on croira à tout le reste. Monsieur le Président, messieurs les députés, et il descendit du bergeau. Rendez-nous notaires et on croira à tout le reste. Et là-bas, ils vont Tata Tikaya, ben makuwa yani, Tata Tikaya, Félix Tikaya, bayina mpeve ya longo kuzako kotila na kati ya bao na kunwani na bantoto ya bakongo. Ini animukuzwa bwesho na kuvanda pene ya ba mindele. Yani zabaka diambu ya luvuno ina ba mindele kusalaka. Diambu ya tombe ina bagusalaka. Kima ya ntete ina Tata Tikaya kuza kulomba na bao beno kuvutula ba bantoto ya beto. Beno kuvutula bantoto ya beto. E betke kanisa, betke kutala tsi beto ke kuvana na kiminu na beno. Beno kuvutula iki bantoto. Samne ki yangena kulomba kuvutula bantoto. Samu bantoto ni mama, bantoto ni yao ke kudikisa kabeto. Donc na diamu ya Kongo ina betika na kunwanina batata na ba mama mutindo wetu metubila beno yao ina betika na kunwanina mingi kena kubakula TTV
ina kuna betika na kubula beno mukunga ya untangu nyonso ha muke kubula jaka ya mwandambu ha samu beno kubakula jaka mukunga ya niki yakele iki samna iki bakongo betu kuwa yao jaka mwandambu mazulu madame ya masibu kididi mazulu madame ya masibu kididi ebe ya longwe ya ikulu kini yata bebe ya tusoto tene kema watambe ya umone tene kema watambe ya oh mazulu madame ya masibu kididi mazulu madame ya no bayo dama bakambula bebe yalo mazulu madame Batamula bebe ya longo bayina nyonso kuyonza maka na kilumbu ina bakutambulaka iki mpeve ya longo bayina nyonso kutanaka na kinjwadi bame kuyonzama bame kutambula mpeve ya longo na kilumbu ina ni kuna betika na kuloma na bakongo mpeve ya longo ina ni wapina yakele ni iki baekaka kena kukanisa timpeve ya longo bake kutala dizulu ya tata nzambi ke kufunguka bake kutala yisu ya mundele ya luvunu mambo ya Kongo ya kunwanenda bantoto ya Kongo yakele mambo ya kufungula meso yakele tifonge vanda ya kukubama ngeme kuyonzama ngeme kukubika mwelo mayindu ntima nzutu na kufungula meso mengine kufungula meso inafunga vanda ya kuyonzama ni ina mpeve ya longo yike kuza kukota na kati ya ngena kutala ti munu peleko muke mukongo mufana kunwanina bantoto ya munu fana kunwanina bantu ya munu fana kunwanina bimvwama ina tulendo nzambi mpungu mfumu ya beto ba Kongo mekuza kupesa yake ni mutindwe bayina nyoso ngena kubenga na kutala mekuza kukota na kiyenge ya kunwanina bantoto ya ba Kongo na federation yake ba bantu ina mekuza kubakula mpeve ya longo mekuza kukota na bao bame kuyonzama bame kukubama bame kuza kukota na kunwanina bantoto ya ba Kongo na lumputu bake tubaka mtoto una kikongo bake tubaka mtoto ni ngurieto udikilanga madia nyonso betuke na kutula kusala na ntoto betuke kusala na ntoto kutunga enzo na ntoto kusala bilanga na ntoto nyonso na ntoto
ntoto yingudi yetu udikilanga. Donc ni yao kele mama yina kena kudikila beto. Wapi mutindu ngena munu, ngeke mukongo, mengeke na kukanisa beti ntoto kini, mama yange yina kena kudikisa ngentangu nyonso. Ameno kuwabata tena, kunuanina Federation ya Congo, kunuanina bantu ya Congo, kunuanina bantoto ya Congo, yake kulomba ngena kukota na kitezo ya kimpeve tete ya ngolo, nge kukubama, nge kuyonzama, mpeve ya tulendo nzambi mpungu, meko kulumuka na kati ya nge, meko fungula nge meso, niku na bagi nge na bene kuna kuona mukunga chi, baina nyusu kukubamaka kilumina, batambulaka mpeve ya tata nzambi, tia ya mpeve mekuza kukota na bao, bame kufungula meso, bame kutala hiki kele bubote, hiki kele kusajila tata nzambi, hiki kele kuzitisa muto ina nzambi meku yika na kifuanini ya yandi, ya kele pena bao pena kunuanina ina bagetuma na lumputu badro ya bao, bame kufungula meso. Bebeno tala na kati ya Kongo mingi kena kutuba tiba kele ba Kongo mekansi bame kutambula tete mpeve ya tata nzambi ve bakele tete na kati ya tombe nikuna bake tete na kunuanina Kongo ya bao ya mosi ya Luvunu ina batatatika ya mekunuanina kasi bame kufua bao mpesa mbuna yao tatatika ya Ilumbu Zole kaka ina bame kufua Emery Patrice Lumumba kuna na bwala ya Zaire bame kufua tatatika ya na jambu ya poison samuna iki samuna tatatika ya ni yandu bani kupesa mayela mayindu bandi ya tulu bitezo ya mbote na tata Lumumba samu tata Lumumba kunuanina babantu beno kuwa batata namba bangi birangi mekusala banzonzolo kuna mazono ya mekutangira beno buku ya Deuteronoma na Deuteronoma makumi zole na nana na kitinu ya sambanu bangi birangi mekutangila beno buku ya Deuteronoma makumi zole na nana na kitinu ya sambanu moge kutanga ya na lumputu samu beno kubakula iki tata birangi tubulaka beno ya Amazon epi muke kupesa yao kifua nini na ndinga ya betu beno kuwa batata na beno kubakula yaka bunene na mambo betu na kusala yake na kulomba beto nyonso na kukota na kati ya kimpeve ya kukuba tete samuti jamu yake tete na kimpeve ina betu kukota na jamu ya kimpeve kunuanina ya ina betu nata na kinsuni betu nyonso kaba na kukubama na kumanisa mambo ya imbalamosi na buku ya Deuteronoma makumi zole na nana kitinu ya sambanu Biblia ke mingi kuna bamendele mekuna kusunika na kusosa kusoba mambo mingi samba kusale yao ya kuvanda mingi na ndandu ya bao yake ni mutindu ina bekasi Biblia ke ya beto yake ni mutindu ina yake le ya beto bametu wa mutindu na lumputu bamoke pesa iki yake sosa kuzonza na ndinga ya beto. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Le Bametuba, Nzambi, Tulendo, ke kupesange nungunu na bantu nyonso na bantu nyonso na bamitantu yange tata Nzambi ke kupesange nungunu na bamitantu yange nyonso bayina yusuke kuza kutelama na mantwala yange me yina bake kuza kutelama na mantwala yange bake kuiza na kusosa kuza nwanisa nge bao nyonso kintwali na nzila mosi me ntangu ntata Nzambi kupesa nge nungunu mutu na mutu ke kupakata mbangu na nzila ya yandi bamezonsko mutu na mutu yina bake kukima bao nyoso bake kukima yake kuma yaka nzila mosi be mutinu baku kuizilaka me bake kukima na banzila sambanu
bako kukima na banzila sambanu bame kukwiza na nzila mosi mutindu mutu mosi bakina kuzonza bao nyosi na ndinga mosi beto kwenda kusala imbi na pongi beto kwenda kusala imbi na Federation ya Congo beto kwenda kufwa ba Congo kuna mutindu bakina kusala beto kwenda kutala bao bamboshi kuna beto kwenda kutala bao bambosi bao nyonso bantu ya Zulu na mpe bampangi ya beto mosi baina metu batibakile ba Congo bao nyonso kina kuza na nzila mosi na kuza kunwaneza Federation ya Congo bakina kuza kutatamana kunata mfululu bidilu manyongo kukwamisa bampasi ya mutindu na kati ya makanda ya ngena munu na kati ya beto na beno ba Congo batata na bamama bakina kuzonza na ndinga mosi na kutekisa bantoto ya Bakongo kukuma mutindu tengu kaka dikasa kena kulengdila na Zulu na kati dikasa bame kulosa na kati ya dizala yake kuvana ni mutindu ina bao nyoso bakana kukwiza ya ini mambu ya tulendo nzambi mpungu na buku ya Deuteronoma makumi zole na nana kitinu ya sambanu na lumputu baina ke kubakulaka ndinga ya Betove na lumputu bametuba Deuteronome 28 verset 7 na Deuteronoma buku ya makumi zole na nana kitinu ya sambanu yanga na kutuba ti tulendo nzambi mpungu mfumu ya Bakongo ke kupesa nungunu na bamitantu nyonso yange nge mukongo mekansi ntangu mitantu ina ke kukwiza bao nyonso kukwiza mutindu mutu mosi na nzila mosi na nzonzolo mosi na mayindu mosi na kunata mpasi bidilu manyongo kukwamisa na kati ya dikanda yange na ntangu mosi mekansi ina tulendo nzambi mpungu ke kupesa nge nungunu enge ke kitala bao kuna mitantu mebana kukima bako kwizaka na nzila mosi mekansi ntangu bako kukima na banzila sambanu ni ya benge na kutala mambo ya Federation ya Congo. Federation ya Congo mekutelama na kunuanisa ba Congo. Federation ya Congo metelama na kunuanina ba Congo, na kunuanina bantoto ya ba Congo, na kunuanina bimvwama ya ba Congo. Sa mutita Tanzami na zola ya yandi yani kupesaka makanda bantoto ya bao yake ne mutindu ina yani pesaka bantu na bantu kibende ya bao ya ntoto sa mutiba ekaka kuza kusala ventima ya imbi ya bao na bampangi bambe kupesa babitini ya bantoto mekansi bao bakena kutala kaka bantoto ya longo ya Bakongo sa muna iki ina kendi ya tulu ya mitantu bambe kukota na kinchwadi na baina mpeke na kati ya makanda ya beto ina tata birangi mekubokila batret ina tata birangi mekubokila batret me batret ke banani batret tibeto kususa kupesa iki yake na kususa kuzonza na ndinga ya beto batret yakele bantu inake salaka disu muncha lukaya bantu inake kuna kufunda bantu ya beto mosi na bantu ya kaka bantu inake sala mayele ya tombe ya mpipa na kutatamana kudiamisa bantu ya beto bantu inake kuna kutekisa beto na bamitantu ya beto ntango nyoso nina bake bokila batret na lumputu mutindu benga na kutala bao kuna bantu beto mpesa baba nkumbu mingi beto mpesa baba nkumbu ya kaka ba debrazist tangu ya kaka beto mpesa baba nkumbu ba falaizo tangu kaka beto mpesa baba nkumbu bantu ya ngipiti tangu ya kaka beto mpesa baba nkumbu amboshist beto mpesa baba nkumbu Pompidou beto mpesa baba nkumbu bantu ya Zulu kuna bakena baba nkumbu mingi kele mpe bibusi ya beto bampangi ya beto batata ya beto na kati ya makanda ya beto mosi mekansi samunu na nsatu ya bao ya kuzua nsamu na nsatu ya bao ya mbongo na nsalu ya bao ya mutantu bamekuma kufunda Bakongo na mitantu ya Bakongo kutekisa mukongo na mutantu ya mukongo ni kuna bene mekutala bao bakunutu ya beto mingi mekuna kukota na banzila ya bao mewapi mutini bamekuna kukota na banzila ya bao
bame kusala babinzambi ya bao kuna ina baka bukula ba franc-maçonnerie ni ina bame kuna kusala bame kusala babinzambi ya bao ina baka bukula ba Rose Croix bame kuna kusala babinzambi ya bao mingi kuna ni bao kena kufunda mushi Kongo na mutantu ya mushi Kongo ni bao kena kutekisa mushi Kongo ntangu nyonso sama na kulanda ndandu ya bao mosi ina baka na kufunda mushi Kongo na mitantu ya mushi Kongo ba mosi mekuma ba mputu ba bola ya ba mitantu ya mushi Kongo bake pesa ba mwa pata 10 mwa pata 5 bame pesa ba mwa dimpa mwamba lapinda bame pesa ba mwa di kayabu bake na kufunda mushi Kongo na mutantu ya mushi Kongo bame pesa ba mwa kinguti bake na kufunda mushi Kongo na mutantu ya mushi Kongo bame kukuma bantu ya mpamba ni kuna mpe mitantu ina wake sadila bao baka na kunata mfululu bidilu na kati ya bao mosi mpe inange kusalila bao tuwewa na kinzamizambi ya bao tuwewa na mambo ya tombe ya mpipa ya kufilisa ngeko na kufunda musi Kongo na kufilisa ngeko na kutula jambu ya poison na madia to na malafu ya musi Kongo inange kusalila bao na nsukunu nkumbu yange mpe mfululu samuti bao mosi mpe ke kufuange Benukwa batata na ma nikuna tata birangi mekuza kutubela beno diambu yae na kunatira beno ina kele nsobolo na kati ya Deutéronome ina baketuba Deutéronome makumi zole na nana na kitinu ya sambanu na bantu yai kena kuna kufunda mushi Kongo ntangu nyonso beno tala babe kukuma mingi bame kuna kufunda mushi Kongo beno tala bakuluntu ya beto beno tala ba munari bame kuna kufunda mushi Kongo beno tala ba Mberi Martin bame kuna kufunda mushi Kongo beno tala bakolela bame kuna kufunda mushi Kongo Batister bame kuna kufunda mushi Kongo Bansati Mabiala bame kufunda mushi Kongo nikuna bame wuna mushi Kongo ntango nyonso bame kuna kusala nzonzole ya nene kuna ina bakula meeting ya bao na boulevard kuna na bamvula ina mekuluta na kutuba tiwa bubu ya imeni betuke kulanda nkana mpe mutantu mukuyu o na manima o peloko bake kuna kuvuka na diaka na mbongi ya bao nzonzole ya bao na kutatama na kudiamisa mushi Kongo bake kuzalumea ya bao ya ikeli mambo ya kukuba mingi bantwenya ke mutindu muno twenya mutindu muno kena kubakula we abunu yani kutambula mpeve ya longo samu yani kufungula meso yani kukangama na Kongo ya mosi ya luvunu ina batatatika yame kutuba beno vutula bantoto ya beto metatatika yake nani yani kele mwana ya mukongo kena kutubila ba beno kuvutula bantoto batatatika ya zaba kati baka kuna kubaka bantu ya isi ya nzenza kutula mushi Kongo na kati ya mpasi ya eba ntwenya mingi mutindu beto bamvula mosi na beto baka na kukondwa na kufungula meso baka na kukonda kutambula mpeve ya longo baka kele kaka kuna kusosa kulanda Kongo ina ya mosi ya Kintuadi ina ya luvunu basalaka na le 28 novembre 1958 mutin betre tubila beno ya ontangu nyonso ina kele ya bantu ya Pompidou ina mame kupesaka yao na mudaome Sassou Denis Mathurin luvunu mekota mingi kuna beno kuna kutalabi bakunutu nyonso mekona kukangama bakakuna kubakila beno babantu mutindu ntumi mentumi ke nani bametuba ntumi mekatuka na nzile ya papa Ezaï me papa Ezaï ke nani sibeno kukota na kati ya mambo ya manchweki beno kubakula ti oh me papa Ezaï vanaka nani vanaka mbulumbulu ya bantu ya Pompidou baina kuonaka na bola Indochine ina kuna kulwala kuna bamevutula yandi bien commencé kusaila samu na bantu ya bamindele bantu ya Pompidou bame kupesa yani mwaki bende kuna kote ya poto kuna samu yani kukontrole ba ina baka kuna lomputu ba quartier indigène me nkumbu ya papa Ezaï ni nani nkumbu ya ene makedika ya dikane ni Ndemba yake ni mutindu ina Ndemba meme Ndemba ke nani papa Ezaï na mekubana penda ba Ndemba ba colonel Ndemba
na kati kuna kaka kena kusalila pe mutantu mukuyu nkalia mpemba sasu Denis Mature mais samna iki samu tata Ezaï ke agent ya DGCE ina maka bukla ya bantu ya Pompidou ya Mindele yake ni mutindu ina ina mama kuna kubaka bantumi mentumi kumbo yadi ya bakedika nani beno yifula ntumi mama yani nani tata yani nani ntumi kumbo yani ndemba ina ba mosi ba mosi mekina kana kutumila beno ti oh bakana ubaka minduki kupesa na ntumi me ntumi ke kusate kisadi ya bao do pintama ina bambi kusala ba munari ina musala ba nsati mabiala bambi kusala ba kolela bao nyoso ke bisadi ya mitantu ya bakongo nikuna tata birangi mekuna kutubila mi iki betke kusala na mitantu tata birangi metuba betke sambu sabao me munu muketuba betke kufua bao benmo kuwa yao watatama umetuba mitantu ina baina kana kutekisa musi Kongo betke kufua bao nyonso yake ivana na mutindu ina yake kukuvanda kunata bao na bwale ya Sodome na Gomore kutula bao na tia kulelmisa bao na mantwale ya bantu nyonso samu na kuvutula lulendo ya tata Nzambi na kati ya mambo ya bantwenya ina benke talaba na bwale ya Pompidou to na place ya diaspora baina na kutatamana kunata luvuno na kutatama kukangisa beto na Kongo ya mosi ya kintwaji ya luvuno ina mukongo nandu ikeleve baina ke kuza kutambula ve ke kundima ve na kutambula mpeve ya longo na kufungula meso somna kutala imbi ina baka na kusala bakongo wapi mutini baka na kufa beto bame kukanga makuna si bakondwa na kutambula mpeve ya longo bao kele na kisaluve na kati ya bantoto ya bakongo batata na beno bakula yao ndandu ya bao keva na bena kati ya ntoto ya bakongo beno kwa ya batata na bakufungula makutu ya bao mbote pongi ke tsamu na menga ya bau na kati ya bantoto ya Kongo samuti ina ni nzila ya kuvutula lulendo ya tata Nzambi kukatula baina nyonso mekona kutula kinyemo ya bau na mabinzambi ya Mindele samu bau kutatamana kuvanda baina ke kuna kufunda bakongo kutatamana kuvanda baina ke kuna kutekisa bantoto ya bakongo baina ke kuna tekisa bimvama ya bakongo baina ke kuna kufua bakongo ntangu nyonso samuti kinyemo ya baba mekona kusana babinzambi ya bau ina kele mambu ya bakongo ve bantu ina bale na kusoba ve bale na kutambula ve mpeve ya longo ni iki na bakongo kufungula meso kunwani na bantu bakongo kunwani na bantoto ya bakongo kunwani na bimvama ya bakongo yake ni ina kunwani na ndandu ya bakongo mengeme kukondwa kunwani na bimvwama kunwani na bantu kunwani na bantoto ngeke kuna na kuikisa beto Kongo ya mosi ya kintwali ina bankoko ya beto kuzabaka baove ngeke kukota ve na federation ya Kongo ngeke kuza kukota kuna ngeke kuvana mutantu ya mukongo na susa kutekisa mukongo ntangu nyonso ndandu ya ngekele kuna ve ina tata bilange metuba betke tula bana boloko metuba betke kufua bao benno kwa yake ni vana mutindu ina matono na ngule ya mbote mukanisa tibenno kubakula jambo ya mbote bika tata Nzambi tatamana ku pesa ngolo na kati ya beto beno kutatamana kukota na kati ya bwatu ya Noa nzila ya mpulusu kelika ni yina si beno kusala buzoba batata na mama bame kukwikila jaka beno kuna 50 ans bamvula makumizole baketu beno lumputu 50 ans dans Kikongo yeba soko pesa okemba Dominique Jean yeba soko pesa Sasunge so Christelle Denis inabaka soko kupesa bambosina mayele aba beno tuma na bao mutinu mambo ya imekukwendila faso yake na kukwendila mumbosi dia kave mutu ya Zulu dia kave lena kuvana mfumo ya kati ya ntoto ya bakongo bakula ya mbote bame kuuna bakunutu ya beto bame kuuna batata lisuba ina kubakulaka ina tubaka ti kisalu ya ba kaka kufa ba mpangi
Mekansi bamekuzwa kimfumu bamefuila bao kiaji beno tuba na bao bamboshi bantu ya Zulu na bantu ya bao ya Pompidou balisuba mefuila beno bakiaji beto keve balisuba beno kuwa ya mbote yakele mambo kele zole hawa bake kubashika ou bake kubashika ve ha baba kula yao bajambo ke zole beno ke ndima na kubashika na bantoto ya bakongo o beno ke kundima ve si beno kundima ve yakele mambo ya kumwangisha nyonso betike mwangisa nyonso ina beno ke tala bantoto ina kuyoka ya utia kubonda kuna na luango tina Zulu kufua bao nyonso na nzira nyonso beno na kubakula yao ni mutinu na yake salama bametuba bake babantu ya ngolo kisali ya ba minduki betike lakisa bao ke bakongo ni bakulunti ya minduki na mbala yae beno kuwa ya batata na mwa beno tuba na bao betike lakisa bao kisalu ya minduki ni bakongo zabaka ya utete beno kuwa ya batata na mwa yina betike tuba yina ye mambu ya ike kubanda mutu ya Zulu mumboshi nyonso ina kati ya bantoto ya bakongo mutu mosike kubasika kuna ya moyo ve ina ike kubanda mutu mosike kubasika kuna ya moyo ve bakula ya mbote ina ike kubanda mundele ya Pompidou ina ike bana bantoto ya betike kubasika kuna ya moyo ve bakula ya mbote yame kukuma ni mutindu yina bame kusala imeni beto na kundima diaka ve menga ya bakongo kutatama na kutengo makuna menga ya bakongo kutatama na kudanda kuna samuna bao kutatama na kuyiba samuna bao kutatama na kutekisa bantoto ina yake kubanda kuna yake kusuka na babwala ya mputu nyonso bane ya bao mitekole ya bao bakentu ya bao beto ke landa bao tina babwala ya mputu kukwanga bao makulu baintu bayela ina mbetike na yao ha do pa kubakula yao mbote ina tatabirangi metubila beno yao beto zaba iki betike na kuzonza beto zaba iki betike na kuzonza bayina kena ku tekstila beno nkumu ya mukoko ke mumboshi muntu ya Zulu betike na nsatu ya baouve babu kadia atamosi na baouve kedia kana lulendo ina bame kutekisa musikongo na mutantu ya musikongo bame kuma bisadi bambazi ya mutantu ya musikongo bame kukuma bana ya kisalu ya mutantu ya musikongo bake na kukusuna bingoso makulu ya mutantu ya musikongo bake na kubauka na mantwala ya mutantu ya musikongo betiki na bukila bao bana ya fieti benike bukila bakunutu bakele bakunutu ve bakele kukuna na nsatu ya mbongo luleno ya bao samba kutala bao kulwata minzaka ya kukuba ya ngolo bakutala bao bantuenya mingi betiki na kutala bakutatamna kulwata mapapa masapatu na mukanda ya ngandu na kusika kulekisa lulendo bakula ya mbote ntangu mambo yake kubanda mumboshi mutu ya Zulu ina kana kati ntatu ya bakongo na bantoto ya bakongo mutu mwasike kubasika kuna ya moyo ve mitantu ya bakongo ina bake tuba baina kana kuna kufunda musikongo na mutantu ina pap tata birangame bokila ba tret mutindu buku ya Deuteronoma kina kutuba yao ya makumi zole na nana kitinu ya sambanu ina bao nyosu bake na kukwiza na nzila mosi na kunata mfululu bidilu manyongo kukuamisa bampasi ya mutindu nkondole ya mbongo nkondole ya kisalu nkondole ya lupitalu kukuamisa ya ntangu nyonso manyongo kena kutatamana bamama kena kudila banda kena kudila nsatu kena kubula meina bake kukima mutu na nzila ya yandi nikuna buku ya Deuteronoma kena kutuba tiina bake kukima na banzila sambanu beno tuba na bao mambu ya nzambi ke kuunaka ve nzambi meku sola babantu ya yandi na ntangu ya ntama
beto ni kuzonza kaka beto mosi na ntangu ya beto na kuzonza na bakongo na kati ya beto samna hiki bakongo kena kupesa kinyemo ya bau na pétition ya fédération ya Congo hina bake bokuna lomputu autodétermination ya ba peuple bakongo mekutuba yao bakongo mekutula autodétermination ya bao hina ba peuple mekuza kokota hina mekuma plus de 30,000 ya babantu na kati ya ba mfumu ya ba quartier ya ba bwala ba mfumu ya makanda kena kufilisa ba nkumbu ya bakanda ya bao kena tula kinyemo hina ba peuple mekukanga na ntoto mekukanga maimeni na dizulu ya tata nzambi abayi na tata nzambi mekukanga ange mutu mutantu na kufumula yao asiki mpia beno tuma na bao menga ke kudzaba Pongi yani moskeva na mantwala mutino general Mikaya Pongi tangu mambo yake kubanda beno kubakula yao nya beno ata mutu mosili na kusimba Pongi ve mwa mfumu ya beno ya bole ya Pompidou betu mkona kutala mfumu ya yandi yawa betu metubila yandi yao ti imeni Macron ke boy ya bantu ya Michael Jackson betu mkona kutala mfumu ya yandi bakongo ya buzoba kena kubakula ve ba debrazis kena kona kutala Macron betu mkona kutala mfumu ya Macron bakutubila yandi ti imeni tatanzami me kuzonza imeni ya eni ntangu na beno na kukanisa me hii na beno na kukanisa ve minduki ke kuduma makuna eke kuvanda tete ya babuton ebetke manisa na ya makulu baton na ngwilo ya mote musikongo kele kilimba nzau musikongo kele kokoko kongditari kokoko kongditari kokoko kongditari baton na ngwilo ya mote abu pia